geluh ngikutkan karina parentahna. Ipana maulih nalati, sangam geluh mahulisi kerajanganna. Tuhan masu-masu umatnya, alu tua dengan sangap. Daharana baliras anggur si maramis buahna, ibas rumahna. Dengan anak-anakna baliras tunas batang zaitun, isa kelewat mejana. Tuhan masu-masu umatnya, alu tua dengan sangap. Bagaimana pasu-pasu Tuhan, man perbulangan si malang kampak Tuhan. Tuhan si masu-masu kam isionari, beraidah du kesangapan Jerusalem, segedang umur kelundu. Tuhan masu-masu umatnya, alu tua dengan sangap. Cawirlah kamu tua, maka sempat idah du kempu-kempu du, damelah si kerajaan Israel. Tuhan masu-masu umatnya, alu tua dengan sangap. Haleluya, haleluya. Adisi kalang-kalangan kita, di bataringan i tengah-tengah ta, jana kekelengan na jadi sertai tengah-tengah ta. Haleluya, haleluya. Tuhan kap ras kam. Ogen ibas Injil sibadianari rikutkan Markus. Ibas sada masa reh piga-piga kalak Parisi atena mencubai Yesus. Isungkun na Yesus nina, rikutkan undang-undang agamata, bancikin skala perbulangan, ngulihkan dekarana, katakanlah man kami. Ijabab Yesus alu penumpunan ka nina, undang-undang si kugakin goi berikan Musa man banu. Ngalawi kala andai nina, adi Musa iberikan na sekala dilaki ngulihkan deharana alu erbahan surat mulih.
Nina Yesus man kala dai. Perbahan kam la terajarkan. Makai suratkan Musa undang-undang man banu. Tapi mula-mulana ijadikan doni enda. IJP enggo mau ikatakan. Dibata menjadikan manusia dilaki ras diberu. Maka sekala dilaki harus nadingkan nade ras bapana, ersada ras deharana, jana si dua kala enda enggo jadi sada. Maka lanai bo ia dua tapi sada nga. Masababna si enggo i persadakan di bata, lanai banci isirangkan manusia. Kenca Yesus ras ajar-ajarna seh rumah, isungkun ajar-ajar ia karena si katakan nandai. Nina Yesus manajar-ajarana. Kala si mulihkan andeharana, jenari erjabuka ia ras diberusi deban. Dilakindai erlua-lua nang dangi deharanai. Bagai pe sekala andehara sinalingkan perbulanganna. Jana erjabuka ia ras dilaki si deban, ia pe erlua-lua nga. Lit mo piga-piga kalak maba anak-anak man Yesus. Atenya gelah anak-anak ipasu-pasu Yesus. Tapi merawa ajar-ajar naman kalanda. Sanga ida Yesus merawa ia menajar-ajar nani. Pelepas anak-anak rendahi aku. Ula ambati ia. Sebab kala si bagai ngekap empuna kini rajaan di bawah. Ingatlah kataku enda. Ise si langit ngalaukan kini rajaan di bata bagi skala anak-anak. Kala si bagai labo pagi bengkat kubas kini rajaan di batai. Jenari idakep na anak-anak sekala-sekala. Itamakan na tanna kubabona janah ipasu-pasu. Kata Tuhan, pujiin man banu o Kristus. Menjua-jua nande Bapak turang rasanina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Lit skala hakim i pengadilan sangana sidang mudenda nina man si terdakwa enda. Ngome bulat kalau ukur ndu atau sirang nina perbulangan enda nggo Pak Hakim. Lah kamar kadiola lang Pak Hakim. Aku lanai berkutah. Adi tetap wari kat lu ndahara. Lalak kiam-kiam kubar, ku diskotik, berkaraoke. Rohina Hakim itu kayak ini. Jadi ndahara lu lalak tenggen. Rohina dilakin sana. Lang Pak Hakim. Iteruskan Hakim itu. Jadi adilah tenggen-tenggen rekada gina. Gua ki dalam kesenangan entah dugem, entah ngedance sebagainya. Lah Pak Hakim, ina keadilan kini. Dagi, reka dagi ndaharana kubar, ku diskotik as karaoke ni. Rehna pergulangan nenda. Daram-daramnya aku Pak Hakim. Maduna meila aku teman-temanku lalak iya roh. Daramnya aku ku diskotik, kubar, ku karaoke. Turang rasnina kekelengan. Kala Parisi nungkun kempak Yesus nina
Oh Yesus, katakan minuman kami. Bancikin iulihkan skala perbulangan ndeharana. Nina kalakenda, undang-undang Musa, banci mereka alasan adir lua-lua ndeharana, banci sirangkan nina mereka na surat mulih. Tapi caranya bagaimana dia sana? I suratkan na surat mulih henda, cidahkan nama ndeharana dan di nina. Adi uai ndeharana, misiai pelawas rumah nenar. Bagaimana ia kesemalan, bahas kala Yahudi. Tapi adi nina Yesus sebagai rupana isuratkan Musa perbahan kamla terajarkan nina mekeng ke kamu kas kepala ini Yesus kakin artinya mekeng enda lah terajarkan kala enda kena langasup nandai ras nengenken uga badiana kin perjabun enda kai kini badian perjabun isina kai perjabun dan cidahkan kesadaan persadaan singgolit ibas benar-benar nari singgo suai ras praten di batasi mada kuasa maka persadaan ndahara ras perbulangan maka suai ras undang-undang undang-undang kala Yahudi bansi ipemulih rekiteken hukum undang-undang tapi arkiteken penggejapan pusuh praten si mehuli ini lain kaya geluh talabo repalaskan undang-undang saja geluh enda pusuh praten enda jadi si mancikepan mina Yesus maka repalaskan kegeluhan pertendin enda icidahkan Yesus maka perjabun enda jadi tanda ras dalan gunandalinkan praten di bata perjabun si badia maka gerejaan tapi ngajarkan sama maka perjabun enda sakramen dalam persadaan sini surah di bata sinepa si mada tinuang krina sinasalit enda mesti jadi palas undang-undang gereja karena perjabun turang ras senina kekelangan. Undang-undang kesemalan perjabun kala Yahudi tupung siye rebahan relua-lua enda jadi palas sinteguh guna ngulihkan ndeharana. Tapi ndehara ngencabanci si katakan relua-lua perbulangan si medem ras diberusi daiban laban si katakan relua-lua debelana adil diberu mencar lua-lua jana si relua-lua terjadi kala si medem ras kala si nggor jabu adil ngayar jabu adalah kabur lua-lua nina tapi Yesus katakan sama maka pelain kelas undang-undang kala Yahudi perbulangan bebahan sir lua-lua nina nangdangi diberu sini pemulihna jadi tambahi Yesus maka belas Yesus maka perbulangan bebahan sir lua-lua dari bahan satu hutu sengget kalau jauh kai kini tidak rusuh maka situ hunaka ilebe-lebe Yesus dilaki ras diberu ndehara ras perbulangan bali regana lah si gancang terukan seri menulis katakan nadai ibas buku kejadian ijana hari itepa ibuat diberu bastulan rang-rang nana hari lawas padit-paditna lo kabas entah utuk takalna lah tapi si seri ya dam sini katakan ibas ogensi pemenang jadi seri janah pe tambah kai katakan Yesus denda reban sengget na kala Yahudi nengkai adi sekala diberu ngulihkan dilaki nina jenari rejabuka iya maka ndehara enda pe relua-lua nang dangi dilaki nina
Gua kaki ngenda tena. Lah pernah kalak banci pas kalak Yahudi. Ndahara mulihkan perbulangan. Lah baginta pas kita kalak karo ya berukai pelik ngenda. Entah berukai ke si banci ulihkan di lakina. Tak perlu sendiri lah kasih tak. Cakap-cakap dengan dia kami mungkin berenda. Tapi endam sini katakan Yesus. Ndahara pe banci mulihkan perbulangan. Undang-undang kalak Yahudi lah banci bagai. Maka Yesus selaku skala guru ia meraihkan pengangkan sing baru karena undang-undang enda. Maka sini pajakkan Yesus ijena mekap maka ndahara ras perbulangan dilaki ras diberu enda bali perkundul nah. Maka bas kita kalak karo peda kam tidak enda si biasana gulai isekin ma perbapaan anak beru tapi singkat gati bumbu sinutu bumbu ya pernah den tapi si gulai sa perbapaan endam perserina maka enda si penting si teruskan bas kegeluhan ta labori setelah perahu tau bawas kita dilaki banci redakan nuci berkape jujur ranting banci krina endam tuhu-tuhu ke ngos dalinkan kainnya Yesus. Jadi dilaki ras diberu enda itepa seri bali. Ibas tulan rang-rang nanari. Jadi diberu enda jadi sinampati si bali man skala dilaki. Dilaki bibagai maka sada bali seri. Ibas skala Yahudi memang ndahara labo bali ras perbulangan, ndahara terukan ingat. Tapi kalak-kalak Kristen si pemena dapat melalakang pas kalak Yahudi nari maka kalak dapat kalak Yahudi sing ngikutkan Yesus nggo kembali man bana dilaki ras diber jana tupung si sing ngikutkan Yesus lah bo kalak Yahudi ngan kalak sila Yahudi pe ngikutkan Yesus kamal jana kalak sila Yahudi babanakang undang-undang na jana bas iya tupung lengap ngikutkan Yesus bali nga dilaki ras diber jadi jadi palas kalak Kristen. Maka perlu si ingat. Persoalan sini cidahkan ibas Injil dai ini labo karena hukum gereja. Jadi ulah kah miska baca adi bagaina kitab suci baca sirangkan lang. Lalu baca pakai bagai-bagai saja peraturan perjabun bas gereja. Jadi dalam guna ndungi krina kegeluhan rumah tangga kalak Katolik bas zaman beda. Perlu siang kai jene bapa nade turang rasanya kaikin palas teologi. Sini katakan Yesus palasna mekap sura-sura sinepa doni ibas menjadikan dilaki ras diberu. Gelah namin dilaki ras diberu resada jana ulamin si sada si suwe ras praten dibata isirangkan igetapkan mulihi ula. Maka itegu-tegu iiyahkan Yesus kita, itenakan Yesus kita guna min cikepenta labu huruf-huruf undang-undang saja. Tapi si jadi cikepenta mekap penegun-negun geluh ilebe-lebe di bata, maka perlu si begikan lalap kainnya di bata. Maka mungkin kendari turang rasanya nungku-nungku di bas pusuk ta. Lit ngenda baleng-baleng na entah kai si manci kepenta gelah banci si dalinkan kai maksud Yesus ibas geluh ta si tetep wari terlebih ibas kini balin perbulangan ras dahara indam sini sidahkan Yesus maka dai katakanna babakala ku ada pada pena dak dana. Maka sikap selaku dak dana kai kini polos tulus lamwe sepukuruna sila mahuli jadi dalan si mahuli nakel gelah na ngasuk min ngenanani ngejapkan nengenken praten di bata. Maka hubungan perbulangan ras dahara
banci jadi sincidahkan praten di bata, adi sidalani alu pusuh praten si tulus. Bujur bagi anak-anak. Maka deripna persadan dilaki ras dahara enda, labo enda rakutan hukum undang-undang saja ngenca, tapi lebihan asasi dei cara geluh si banci rebahan rakutan manusia enda persadaan manusia jadi tanda kerehen di bata di tengah-tengah manusia, terlebih-lebih di tengah-tengah rumah tangga. Maka sikap si polos enda bersih enda bali ras dana enda banci ngerehken pasu-pasu. Pasu-pasu si bagenda mo si banci rebahanca lalak persadan enda erdalen rembagesna mencidahkan praten di bata. Turang rasina kekelakan. Lidna skalak bakam ndahara perbulangan ngutelu anak-anak. Tapi rubati lalak panci belanga pe kabangan krinan si bentar-bentaran maka dumuna basadawari reh dina ndaharana. Opa adi bagenda lalap sirang saja kita. Roh lagi nak, kuai sirang wakil, aku lu biar sirang. Tapi bagenda si ban. Adi bagai kina tenu, gunari sukun anak-anak tenu teluna. Sukun ni bila kini. Kam ni naman si pemenang. Anak, kam ikut rasaku tar sandai. Karena anak aku senandai. Kam ani, aku pe ras nande pak. Si petelukan lenga sirang minum pe. Maka lah benci sukun. Adi bagainya dilakin anda. Kerina ngikut nande. Sada pula ngikut aku. Adi bagai aku pengikut ke nande. Bagain kita. Pace bene dibatasi mada kuasa masuk-masuk kamprina bapa ras anak ras kesasi badia. Kam dibatasi beli